मातेवाचे सुवार्तेंत दोंगरावयल्या प्रसंगा उपरांत येवची शिसपणा संबंधी जेजूची प्रमुख शिकवण आज सुवार्तेंत मुंदरून वचून संपता। जेजूचो पाटलाव करचे जायते पावटी वाड्या विरोध उपोवचे परी दिसल्यारी नवाल ना, कित्याक ही शिकवण विशेष नवेसा वाटापता। कानाडी भाशेन सांगतात तशें विरोध पोवन क्रिस्त पाटलाव करतेल्यांक बांदून दवरली बुतीस सै, आनी हें आपल्या काश्या मनशांत आयल्यारी दुबावना। मोगाच्या मनशां लागीं जेजूच्या पाटलाव्यांचे संबंध नवीकरण जातात। ते संबंध जेजूची पाटलाव्यां जाल्ल्या वरवीं अस्कत जायनात, बगार मिसांवाच्या स्पिरितान भरून वेतात आनी चड फळादायक जातात। पाटलाव्यांचे जिवीत जेजू खातीर जियोवचे जिवीत जाता देखून तें जीव दिवपी जिवीत जाता। जेजूच्या सतत हांव तुमकां सांगता ताचो प्रतिफळ ताका चुकसोना म्हळ्यार उतरांनी जेजूच्या पाटलाव्यांक स्वागत दिवप, वळखप, कुमक करप, स्वागत दिवप, पाठिंबो दिवप, एक कप शेळें उदक सयत दिवप वा कसली एक ल्हान कुमक करप वर्त्या प्रतिफळाक कारण जाता म्हूण जेजून स्पश्ट केलां। मिसांव वावरड्याक दिल्ल्या आनी केल्ल्या बरेपणाक प्रतिफळ दिवची परिदी देवाची म्हूण सुवार्ता दामून सांगून हे दिशेन उत्तेजन दिता।